Hadin Khyndew sengi bakat tu kat ni ginong snong gilami ban pen sange ti Khyndew na Jaka jongki namar ka jing bampat yo e ka bailut ksan ka badai na ka benta ka jing snaya ka project surak Western Bypass haki benta ka Sumer latara haka khat South Rik urumpang arajar pusan kini ki Trai kilami biang ban Pyrshah e ka jing tmurti Khyndew daki company. Kini kinong snong kila dawa nagi bor punya district ban pen sange swai ka jing pen Trai kat bampat siwe ka bai Jaka Khyndew namar ka jing ai Bteng ban pen Trai ya ka kam dagi art lagi company kata ka Anusha Project Private Limited bat ka BKD Infrastructure Private Limited kala penlong ya ki bikin mi biang sekman ban late ru ban pen sange ya ka jing pen Trai. Hadian kumbakat tu kat ni por lawan poi kibriyo juga NHIDCL hakatai ke Jaka bat Pyrshah banyak keren bat ki nak benta ban penyet bakinom khang ya ke jing pen Trai kat ba nak kaliang ki Trai kila pen bet triang dak baong bakat bampat la ban sewi ka bai Jaka kinom sya ban pen Trai ya ka kam syakman. Kamhadian kibriyo juga NHIDCL kila mi no nak ketika Jaka dak baong bakin lej ban pen sengap bat banyak keren halor kani bat kibor punya district. Haba keren sikilat pathai kubor kini ki Trai Jaka kila yathu baki dan kumbas sanpo hadun ru pongot ki balai Khyndew ya kani gejing ki bampat yo ka bai Jaka bat ki ba Pyrshah ya kani gejing pen Trai kat bampat siu ya ka bai Jaka. होगा ना जगह तो ऐसे ही जाएगा बनाएगा हम लोग तो कंपनसेशन पैसा भी नहीं मिला अभी तक कंपनसेशन तो मिलेगा ही जो आपका टाइटल अभी डिस्प्यूट है उसका वो पता है ना ओरिजिनली लैंड ओनर कौन है फिर तो जब जगह डिस्प्यूट है तो कैसे आप लोग हम लोग काम कर रहा है वर्किंग परमिशन हम लोग को डीसी ऑफिस में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ना वर्किंग परमिशन मिलने से भी लेकिन कुछ तो हम वर्किंग परमिशन फ्रॉम डीसी ऑफिस No, I mean to say, you got permission and you got the right to run over our land. नहीं सुनिए ना डिस्प्यूट आप लोग से नहीं है गवर्नमेंट से है गवर्नमेंट से है ठीक है आप लोग से नहीं तो अगर आप लोग काम करते रहेगा सड़क जब बन जाएगा ना गवर्नमेंट तो सड़क बन गया नहीं वैसे तो नहीं वैसा नहीं होता है हाँ लेकिन कितना साल रुकेगा कंपनसेशन देखिए आपको जो अभी आपका ये टाइटल डिस्प्यूट अभी जो चल रहा है ये आपका जब मान लीजिए ऑर्डर आ जाएगा ओरिजिनली आपका जेन्युइन मान लीजिए जो भी लैंड ओनर है NHIDCL है या फिर आप लोग हैं तो जो भी ऑर्डर आने से फिर उसको कंपनसेशन पेमेंट होगा नहीं जब सड़क बन गया ना तब तो हम लोग का तो नहीं मिलेगा ना नहीं वैसे तो नहीं होगा आप लोग डीसी ऑफिस से बात कीजिए डीसी ऑफिस से भी आप लोग भी डीसी ऑफिस में हम लोग अभी हम लोग अलाउड नहीं करेगा लाने का डिस्ट्रिक्ट को तो लोग का वहाँ इधर ही हो nakaliang jungi haki tu kisi kita yo baladep nilai mi kat tu kat ni kita Jaka nomor kat kumbangi yo i baka surok kala ayan kat baya ka compensation haduk mentang impat yo teling baka jing mi jungi hakatu ka tayo ke baladep te kilanang mi susu kita Jaka kan kiba don Jaka sekini ki Jaka kiba wana do na Shillong kiba don Jaka hakane ka sino hang Sumer latara te kadai kadau be bangi kwa be mentaka singi pat ngila kwa be benten sange no hi kane ka kam ka baki Trai kini ki company te lingba ka NHIDCL pada kala mentahi ka ong bakin ra ka report sa DC te nakaliang ngikwa mo ngikum ki Trai Jaka ba nakaliang ka DC kan sim ya ka rai ken kumno ban le ya kan ka kam namar hadu mentang impat yu i ru kat ba ka compensation ru impat yu bat nalor ka taru ku surok wila asna te la i kuman stang bandep no ka surok handai ngipat ngisu sa ha ka umdum kat kum nakaliang kumbang ala ong sakmat ru mo ba ki ong bakan sapoi sakut te hadu mentang impat yu i kata ka namar kat kum ka jing yu i jungi te ka i bet baki sukwa bet ben pendile ya ka jingpoi ka sakut bat baka surok kan dep no te kat kumbangi i mentang yu itu su wat ka Jaka la jong mo ngim itu su ka Jaka namar ba kila nang Trai te ngikwa ken nakaliang ba ken le ken mo halor kan ni ya minta tingin sange aswa ya ka minta tingin sange aswa tambalong ini banyo iti ay ka jing ayum mo na ka result mo ka result umdan ki ang ngi bal apoy sakut kata ka notice rong ngimyo ka ikay rong ngimyo ni Shillong umdum me kumning ngimtep kay ban long kan tong alis kidi ban ay kay ka jing tho may ngipek ka salong kumta ka sa dan kumta pisa yo ka compensation minta orang ba asnong ban ngi umdan hang ni nga tengah hapen pa wi kata mo layo ibro khat orang ba asnong umdan ngedan hitang pra Trai Jaka hang ni minta makanongot ki Trai Jaka piatan hang tang hang ni kupta kisan phau tam nen ru phau tam kupta kidon ngimla re ban batai lu te ini ki Trai Jaka pek ma pi ang sa posa di ini be du ni ni keju hi ji sampai pilot nomor ba kawe ru kalong ba
Kiong bet bakade ka dispute lan te. Ha bakade ka dispute lan em. Kat kum ka jing sung thu jonga. Kabam datip bahamoy ta ki an ki kanun. Kimla ban trai te. Ya ka dispute lan. Te henry ka balingo pat bakumno ka company kala ban trai kat kan ka surok kilati kila ha bakade ka dispute lan. Ha kanu ko rukom. Katafi ka bapelingo ndai dah. Nomor ba kanu ru em ka jing trai lada kadai ka jaka jonga ka bangi ya ngim jula te ban sna yeng la ngim jula ban sna surok la ngim jula ban sna kanu ka jing tei ha ka tu ka jaka ka badan ka jing ele te henry mentapat nga balingo bakani ka company pede kala trai kam pi hu surok la ayat kumni ayat sa ka bangi pat ngim tip ru em te ka bapelingo kata kan Kasulong na yang ikut ni kan raja kami tak si kalong ba. Ni pada yang tip ya ke kasdang kakut jakarong yang mitu syu la sya dal adab ya ka surat pik ka banja yu nginyo nang ngum yo syu tak compensation lu. Kum ni syakut at least kawai kan notice kum bangi o para khot mang ni baniyo ate ba kadan syakut. Katarong yang padan hadu mutar. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.